Mĩario ya kumenanĩria kuoneka gatigati ka mũsiasa Mike Makarina na mũbiashara Moses Linchoro nĩandĩ gĩkundi kĩmwe kĩa antu kuma mauani bachumirĩte na kwarĩrĩria untu bobo bakiaria baugĩte Linchoro nĩabatere kuona kĩoto bakiuria kinya Makarina gũtethereria kĩrĩ gũtigĩra kĩoto gĩkĩ gĩkwithirwa gĩkĩoneka nĩborĩte kinya ndwang'i ciokaria kũthithia na mpwe kĩrĩ uchunkuni. Marion Karugi na Chonkuruki. Nyombeke ya koya utege nto muntu aruta nyombe u wangu wera wekaira no joto kona wekirete ka nyombe yero choko ithira nguo ma longbook yaro kuwera wetoro kyona kyantu ka nyombe yere ochoko wera longbook kwo na ibo nto kuwa uchunguzi bo nyombe oni nyombe amero nkwande uchunguzi bo ute insurance ita wa muchetho ni miambo ya mutheteri kioto Mike Makarina iururia kwithuko mucio mubiashara omira Moses Linchoro Teresia Kaboito miario bamwe bakariba mau abasumirite kumeneria na kuthetera Linchoro nkuluki bakionania ururubwa kwithuko mucio wawe na kinya kwenyangu kwa into kathumba yurio kinya munda yomira unigira ke magetie ni antu baraba itangira kila antu asoro no mwe Makarina garia kwa antu asoro no itangite kila yawe bua muntu atemenya mira ora nyererarerawa no tero itegentu yaku oita oimbu ira mu biasa ina manka ora antu aso gilage u nankena manatu obeana batu mira na bakola kona bia bara ikintu kira kindurite sana kuona muntu weta wa mu biashara weta wa antu asoro into biake binyangetwe na antu baisi ora ururubo kila ko anda no kura into biake bikenyangwa na alafu kaibwe muntu weto Mike Makarina ya kuwa muntu ka itangite mireke uwete kumekinya sense muntu ora gakurira family yake kethagenere muntu ora na etheru kinya mucioge muntu amya gwethe mucioge lui muntu akaethe mucioge na ana bake muntu oka nyumbe kurara mucia ethia ndaka mathantu ngena mikilane bampa ngui petite kwa ntu asoro lakini thai ndikuga kila ntu asoro gikuitwa wonda ibirwe ntibiritwe ndona buru imantu amai yo yathithikire niara akaribaba kuria Makarina ari ya mutheteri wa kioto kinyawe no kumelainine kuthetera kioto kia Linchoro tukuira Makarina wethera na thiata justice na thiatire justice ya antu bonde ora bakuthiatire sniper iba thiatire na kiaria utiebwomba kuwa Linchoro kaba banganitie na ngabana Linchoro aethia muci wake yo mbeca kithomba kendari wa nareke kuwa na muici okwibwa Mike Makarina owe ni mbona we muntu ombera ore activist oweta kuthetera antu baba inyeletwe yoro kuthetera ki muthaka wetu sniper kento gira menyo kwera we Makarina iwo bati kwetha we mustari yombere ukiwa mantu le yetheru Linchoro ya mai enyange bara benyangiri into bile Linchoro we muntu le ni embere no tuitwona ya kothi ataki ire kwake lakini Linchoro yako wethuru mutie na mireke kenyangwa ikuona ni oteaki ninge Linchoro we naki ningi mwembe ningi muntu ningi mumeru ningi mukenya ndire mukaji wa mawa ko ndire wangu nkena makwa we na nkona mutu kwa kurarira antu abeta utugirla kwa Linchoro antu beta tukirla kwa Linchoro ibona mpia sio bakararira Mr. Makarina watu ko wira surira antu bakurira tutenda mantu yau riu ni bakuria Makarina kuromba urekeri nontu ba miario ezi orira kinya barombete nyangia bangi baraba kuringanithwo na ikarikari utiira ni bekiri mpene ututhuri ba tu yakaji bembe na itukuromba wa apologize mantu yau na muntu kara ya mutongoria atera si mantu yau na Makarina wono andite kila ko we ura miororo ba kilo kiandra mwanko kinyotwa na Mike Makarina itokwera itokwete ntuko mwanja siaku wengwa kwa apologize mantu uwete na antu bara batawa to nabo bara athukia bara bathukangirie into imera bitethukanga swa na kuithia ko Linchoro nabo itokuwa ndisi ai nontu no ba uchunguza bara batiera batawa to bawato na sheria iyo ke mukondo yayo tuko mwanja iu ikethira bara ba usikite na mantu ya nto Linchoro bethirwa batewati batwe tukatabura tukayukia atua na tweto ofisine cia nene kuthiata justice for Linchoro kuromba nya kindike omba kushughulika mantu kenda nto bomba kwa nkiripotera weru weekend kumembe Bita Marion Karugi wa Kinyua.